competence. You are talking about credibility. When are you credible? Yo, JB me da se we de ma memfa wakwanya iso na menchia watiefo nyina na menchia emena school for menchia Ashanti region team Ken me ma omu nyina jo anwumrei na me ma omu nyina jo anwumrei na o question yi de obi kan say mu da ho za ye ka credibility ni dia mu da ho pa ye ka credibility ni dia nipa dua ye gina nyina obi a ye credible oh za obi a so obi a carry na ho de obi a ye competent no obi a say credible omu nyina obi a betima ye nti na o maba I see ha nti na omu nyina aba na emum say ye ka who is credible enough for breaking the 8 in a year enka meka ama honorable Ken honorable Ken yeah said ya me di kan say enipa du ni nyina obi a ye credible obi a so na ho de ahwe omo pass through vetting say omo koye no say obi ensam keka ne nioma bi anto ya me sure say enka wontimi empass vetting no emma but omu nyina atimi afem ena omu nyina so bo omo nto a obia gye ne ho di se ni mu odu yie nti se de obi kan se agro ne form nyame ya adom a memenda ya edi anima eni akiri omo beko e den na ma Kennedy ye more credible de man ye more credible na so ye credible enough and say ono a compare con Kennedy said de Ghana fo nyina enim no oye obi a owo Akoma ema nipa wotema owotema pa oyo obi a wabre pen ene obi a ebo Kennedy dia obi a dwen so oye sikani ye fu se owo sikanti ene ma ne ye neoma oye ajebi minu mi enu nyina anim se enye sikani bia na ye adoye sure obi ewo sika ye hwempa de anka ye man mu de sika fododo na atiri mo den pa obi ye mobroni badie ekura na wodi no hunu se me ni minu acha na se minu an be ye okay for nenko ampa o ye okay obi so wo ma ne bro so bato ma enti nye sikani na ye adoye na emom adoye no e ya Akoma ekuta wo ye ra Kennedy wa ye mobroni pen wa hockey wo street da enti onim se de ote mobrofo ye mkom ote ahiafo ye mkom enti wa so no ho ahwe se bebi a ye man Ghana edru no eni omemu aye den ama mobrofo ye bre omo ni bi omo bre enti wo se ye na kwanya sanse ono nko anipa ba akofo no na doye ni mobro hu nti nyame nso ahira no with na dwumaden ma watimi bie nwuma hodo a wafa enkrofo ama Ghana ye unemployment rate no wate su bebre e de ama oman Ghana single handedly oye nipa ba akofo a Ghana fo nyina ye omo anim asem se wa bia dwuma watimi I employ nipa 7,000 dia single handedly dia na kire ye de oman Ghana shenensa o wani suade hunu o woda ye so akese so bebie nwuma o hwe ne nto abo a wonam a wo kwa o hwe nsase egugu Ghana pa ensase pese ye de ye enfuo ye de ye nioma bebre factories ni ade a ebe generate income bebre na ni suade hunu no chese what you say ento abonu mu no ono anioma wo hunu nani so ene nsem a wo ka na no ko sirem hwe asem o ka kire sirem fo se moti sirem ha ya asase pese nie mu ye nkuto no krade na omunya frim meanwhile so enkuto yi obetimi aya na life skill na ye de akọ amanoni akọji sika kese na no ka kire sirem fo ne se me ba wei oto nkuto wei wo Ghana ha 27 cedis o de call America dollars sika dollars pa and oji free sankuto 27 cedis ni mu inti a kire se Ghana we have what it takes to be rich but ehia obi a ne da yeso no eso obi a nani suade hunu no eye kese na obi a oyensi yofo obi a oye no kwafo owotema unsa me shase me ka se honorable enye ofiti ya na obeye Kennedy Agyapong wa ye huni o se wa brepen wa hockey wo street da wa ton PK pen wa brepen wa real cow pen se wa bontoa
wa bontoa o se me ko school ba na me na anu aka wa ma me no madi nti ya wona nto sie su no free ya be ye tintin o wa bre nti de wa bre se mete mo yawo mete mo bre na se ti mo ma me akwanya na me mra na me meso my Ghana na me mfa nneoma ngu akwan mu nneoma ngu akwan mu o hwe Ghana entoa na wa bo na o se Ghana nkenisi ya ho kire yen. There's nothing wrong with Ghana ya kasa your problem no any say ye benya pani an ani so ade hunu so pani a oda oso da ya akese pani a owotema de oye no kwafo ni you eye ni you inti wadaroma say o ma me sa kwanya we ya enioma ba ko mienu miensa we ya medigu we Kennedy ye no kwafo oye kukodrufo osea oyo Kennedy ya bema won sinsuo mansa na waham ne nokredie ne pepeyo oso obeye enti se Ghana fo ema na kwanya se omesom my Ghana ene pa bebre e won anima obeye de ama Ghana fo enti because of enu ntina ne niema oye ntina you say ye man na kwanya no be president of Ghana se nioma oye ne ye I see does it mean say ye new Kennedy papa of Ghana ha ye work and ni wa ha akandi fo ne doso but we will busa who is more credible and I said there or ye credible enough tinam ka se nipa du ni nyina obi abetima ye amana bro so but e wo bi na akowie bi nti wo se yemfa yie enka dia misusu se obetima ye no aye ni yesi amana kwanya na se koba ne se mu kwa ko break 8 e been see that in the history of Ghana apart from Kennedy Agyapong candidate be no bet me break the 8 e dey amamu obi obenya bia e be ya dwuma ma na break 8 oh sir ai and they say who here say so you Kennedy because Kennedy apart from Kennedy almost nye Kennedy se ubusa me Kennedy de na make me say obi obebe bia okay ya party media ya be rally behind that person said they be breaking 8 but breaking the 8 say be easy am I there and the honorable Ken because my rain fee said breaking the 8 you know MPP delegate here over 200,000 yana ye kwato say Ghana ye doso pa Ghana for doso pa ye one DC for ye one PP for but I bet you say Kennedy ne papa ye ne no kredi enti say ye yi ne se flag bearer NDC for bebre kra e be ba MPP abeto aba ma I'm telling you sir I'm telling like you because na do ye no nya ni say we ye minu MPP ni oye ma say we ye Ghana ni ti ye when DC for bebre wa ye wo ma do ye asa adoye ni nti se ne say ye to aba ayi honorable Ken say o me ye MPP flag bearer ye benya NDC for bebre e na maso wo fom okay maso wo fom pa e fom fo no some of them say me grassroots for a form for no or no ena omo e ka say papa we ba dia oye ni da so Kennedy hope for the hopeless I see enipa bebra ensem ha wo mo na sepone ade o mu ntimi gasa honorable Ken is the voice for the voiceless o kasama wo mo o ka wo mo adwene ma wo mo oye wo mo ani da so oye ni da so e ma mobrofo bebre enkrofo bebra ba mabu yase yaso ansuo yaso ansa yaswansu yaswansa ye hudie mu oduro se na ka ye ka so aban na nko wo mu bi o aban ni wo mu wo mu bi na wa fa ne nim dia fa mo na na do aban o de ne nim dia boa wo sector ye de ama ne se won hwe so recently mu nim dia si wo Ghana gas okoye board chairman discipline aba ho first o mo clock in time ne ye no mo de ye adwuma ye da na si se ye adwuma ye penipa discipline or your discipline one kasano himself no is a disciplinarian into woodi na chi no anya discipline na wo be sign e be before so mpesa because enkrofo bebrate me ka say honorable Ken me pena sempan so me de na no ya dodo sabi oti ho na obi anka wa na wu twa da pa hwan so na Ghana ha na say wiase nyina ya ma ne licenses on the otimi edi obi atem free no afa no adi the man is justice onya oboni nti meya ne bone on county anka no but o kana he tries to bring you at your right place eno na nipa mpe no I see what you say nipa wo ye no kwafo bia obere wo wiase mpe na sem because he hu say ade we de nka wo fura ne ntoma kakra nka ye but ono obebie so kata se she pro ya ne kankan de ye na chi wade ogya obeka edipa nso mpe so you think say
Kennedy Bema ntokwa na is so easy. Breaking the 8 now is so say easy. Say yenya dia. Say ye Kennedy say flag bearer dia. I don't feel say before ne fa manana. Oh, I know they say your election, you win, you lose. Bibia wom, but say ye honorable Kennedy Agyapong. I may say, who breaking the 8? He said, "You basi aye easy." Am I say being see that? Yeah. Breaking the 8, BSC wa Ghana hada. Ghana the any man say buy biaba odi 2 times no ko. Obiaba odi 2 times no ko. And this time round, MPP did 2 times in every year. Yeah. Yeah, per se ya sa to aso biem. Enti ye slogan, ye ni mrade. Ye ni mrade because party papa be anywhere wa Ghana hair MPP. I see. I'm telling you. And this if one nim so ya the Ghana mom mo ntime nye. Ya the Ghana mom mo ntime nye. Na na do abeye ne de or kwa wie ye enti sise ye pefoforo. Enti new face, new dawn. The Ghana fo agina tum ekunafo mobrofo especially imobunu no. Emebunu ne bre. Any baba ko pe bia adwuma fa work 7,000 ba ko pe single-handedly an individual into so be Ghana man penny e mabunu say no betima fa o madwuma no donor country say brand support say fe bi enuma ono nko a so mo share live on Facebook that is Kennedy Agyapong no oje ne 2 was ro hono mo no oje ne fans no so Evelyn say Kennedy is more credible what do you want to see where enti say akwanya no ho de a na ne more fire me de honorable Ken ensem na egum say oye more credible oye credible enough ono na Ghana fo pe no ono me se me wo fom o masunda fom me colleagues frɛ me MPP for Evelyn say mo pese mo breaking the 8 near possible dia mo nto Awurama Kennedy Agyapong Monto Awurama Kennedy Agyapong nkrofo frɛ ye wone monkoto Awurama Kennedy manto Awurama Kennedy de any opposition na atwa mu omo kasa na nso nim say Ghana ye dia NDC is not an option. Oh, I see. Yanya option no nso as say nipa bebre feel say NPP mo can say ba mo ba you people are doing otherwise into omo feel say as ye kra no ye nya no kwafo ye ni omo ni gidie we ye mu. But this same face na into this time round ye hia animu foforo ye hia kasa foforo ye hia obi a odi energy ye pe new energy and the new energy is honorable Kennedy Agyapong. All right, messa about hono mu bi na ya to Akoma so hi Akoma 87.9 a lot of messages